Oh iya. Pwede kami to ano na. Iya, karena natang ditiro to may solata kasi ma. Iyo. Pasadian mo ba? Pagyan, alam mo. Alam ito, pagyan na, di pa dyan Iyo. ako. Alam dulu pagyan. Ada yan, may muna sige na. Mga pumakit, pero kinipatapos na. Oke, siap-siap. Kita Terakhir ya. Kata na bela, mga saudara nito. ini pakai apa? Pakai masker. Nalipat ka mo, pero ito. Tang na tambay na anina na lang. Nomor tuh, Bayon na pa dyan. nomor tuh li pertama. Sampai lepas susi betul, balik pun tak yatian. Mati. Wah, susu tuh nah. Lagi sorong ay susi to. Iya to ada. Sorong mo tenga. Ambil lipat dua kasih sudah. Dan na bisa ko ni yan. Aku beli paling itu le. Atau diam ka at tumatuan naman diam ka tamat eh. Tapi Iya. patamay bayo daw. Di pertama bayi dulu. Susunod mo daw. Tamane nang kay tumatua. Iya. Tamane diam ka te. Lipat dua sudah tuh. Iya tak apa di. Lambar ini pakuan nila tu, lambar lagi pakuan ni tan. Oh, nah, boy pas. Ada lain lebih kila. Udah, makanya alam itu anti lah dia. Ya kita ni bayun na po pa di pa. Sebelum mana lagi? Ay pag na masaya piki kayo lupa dong. Waktu itu le buka nih ketemu. Mana beda main di kan atas atas nabi. Pertama tuh ambek. Alana santo apa? Tahu tuh kamar baru menok. Di bawah titik pa yung alas na yun. Ambil bodi teh pengar apa titik. Tak terus ni apa? Para po. Salah satu bayun na yung. Sekalana rin nakalabulan na kami. Ano mo niya? Karena sange lay pertama mana terus mana kampay. Kalau saya. Sang. Bayun na pala mo. Muda pa iya tayo muda pa to muda to umilasak kami doon. Ni patami bayo daw. Na Iya lah di. ladiang ka ado karya sa daw te. Iya. Lah diang kay. Ladiang ka ito tumatua daw na diang ka te ba ano sa inan na naman eh di patama lo. Di pertama dulu ya. Di keserilangan. Iya, lagi biasa bilangan. Sebar ka na ladiang ka ulo amen na di bawa sa usule. So dia punya, dia. So ni kita dua. Yan to karpet yung ano. Sa karpet sa tatilo. Pertama itu. Mama ni na yung dulo na. Di ba kanya na yung dulo? Hindi tayo main. Panggil mau pertama sama nih. Alay rin ulit. Nanti saya pagi-pagi. Yes, naalala ni. Keraki di pelantu, anu. Maaf ukian tuh yang tuh terus. Ada di siapa dulu? Naalala si Siapa? Rok. Susun milang to pagyan na. Yo, ala piki kanyo na mana yan. Ya tengok pakaian dari payung nih. Sama ya sari sampa po na to. Di pa yung mira to pakyan na daw. Pakyan dulu ya sari sampa po na. Nah, ya di. Ya tengok pakaian tadi. Sarang mira daw. Ya teh selimut na dulu nih. Boleh kau kaya pura dia umar bukan ini macam. Betul dan dulu lah. Itu udah Iya, dan sepi. Nal dia leje medah kok. Oh. Pelan gitu tuh. Pandai tak. Ayo gitu teh. Oh, sama yang selimun dalan mana itu. Ini dah lang kenapa kirim ko bangke. Iya. Selimun dalan itu.
Ada nggak om tali bang? Bibayaan. Bibili sawa si kumumbang Manila. Melo man Ano harus ba? Ito, carpet yung. Susi itu karpet to. Susu minta bay naman. Berbantal na lang na. Na do pa nito tama na. Oh. Ya ano dolo? Yan natiti kasi rin to. Tingkal likod. Bayo dolo. Bayo bayo. Ano kita na? Ano kita na ang baril? Makambang-kamban yung. Iya. Wana malalam di kiri na do kurang mana Iya. na. Sor bibit tiga. Kita na malangka. Kita na malangka. Oh. Jadi kan na yan na doa lang na ano. Palulokan. Bayam to ba yun? Bayo. Ito bayo susun do siya dito sto. Udah, mau tentara. Ano ti? Oh, bisa apa satu sepan bukan dole. Bayong isipan. Payo lah. Sepan eh. Torres sepan. Lupir lah. Bu Asri Belo, oke, terima kasih Asri Belo. Nah, sudah berbagi bintang-bintang. Satu bayo. Hindi, mayaw niya. Demo yung Ganda pa, ni Skoda doon. Mbak, tuh baju patan dulu kayak teh. Iya. Oh, patan dulu. Bayon din. Oh, jas patan dulu. Oh, baju. Ito, ano. Baju bongkar nanti Oh, baju gal kuro ah. Baju legendaris deh. Iya. Baju legend deh. Bantal na Baju ano na bongkar bakit legend. ninge. Gawang ngarat kan eh. Tuh di zaman Soeharto tuh usia tuh. Mahal na bakit ninge. Masih dua meron ko. Na ito sepan ente. Sepan. Susumna sa meron ko. Mer sepan ito susun yan dito ang pira. sepan nila. Ya to si palabot no, si panasang mo ito do. To da To satu pasang to. Garam papar. Ini boleh garam papar. Main cara garam papar tuh udah. Nuteng ya? Nuteng ya? Ini mas. Nih ada bantalnya om. Sarung bantal. Sarung bantal. Ano ba kami? Kapan na di pura to dum. Di pa niya naman. Spray. Payong yun na tayo, Pong. Payong ito, bantal na yun. Melo di bala na Payong maduro. yun, bantal niya. Apa on di teh? Pero na lang semula. Kita mau Batang, kalau kayak mikir. Tahu na saya dulu baju na baju samping na tira dako. Iya. Tadi siapa kala di puyo sampingin. Samping na lain pan aja sudah dako teh. Yan to sam. Dia kata domi parang payong na sini. Iyo, dami yang nasang yo. Yo pas sampingin na. sini orang di mana ini di Kalimbang. Iyan tondok kiring. Kemudian London. Baju samping na dako kian. Bayu-bayu kos ya to. Oh, baju pasiang pertama, baju batik. Woi, batik iya aja ko nanti. Weh. Baju batik ngaret tuh, ngaret. Oke, spray. May pagkali mo ira ka? Di biru-biru masih di biru-biru masih sini. Nah, yang kalah Adi ang kamasya na ano. Para kada kakalan na ato teh. Yari, ito sari mati. Selalu kita. Sitam. Selalu. Oh iya. Sitam. Kon yang kondo
Dan Ragagas. Gas. Gisela. Oke, gas. Kurang 2 tambah gas. Dekat gas kau dulu. Tahu ini daw pinan. Spray na yung. Iyo, spray na yung to. Di mabusa. Saba ali pa yung nasa magpakyan na to. Kenapa kau malu-malu di sana? Iyo, malu-malu ito ompet. Oh, banta mo. Hello man eh. Namalot ka to yan. Nakamali na pa ko. Ano yung palo? Bisa niya ka. Nagipasama ito. Pabili siya sa utusin na ano. Depende na lo. Saan kayo mati? Di pa bini-biniwan siya sa uto na siya gitu na. Warna retulan ni Lun ya dulu. Angkat itu bentar. Kami dulu. Mundur kok. Langsung panjang 4 ini langsung terus. Tamu itu ada iso. Baru ilangan dulu teh. Taruh bisa unang mana bisa. Juga bataru ilangan. Pada dulu. Lemar kan? Oh, Oh, palay mo kayo pinggir. tarik. Mari pero ko. Ya Pak. Mama ko. Tarik itu Nun. Lukman. Pulu. Oke, patatna ating. Ya. Sampai Apaan? Oke. Tarik di batang silang una. Bintang-bintang. Pwede to sa ating makustan. Sama nenek. Iya, ambeku. No, kan itu nak dapat tidak? Liman apa? Pemalay. Oh. Hindi nato ni Pori. Tari ni lepori. No, susi. Tari ni. Kapar ko Pori. pulungan dami ko bangko. Maria. Manin para itu pakaian na. No, kan ikon do kini betawi pati. Apa? Kurang amado. Di pergabayo nende to dipakai Oh, pag kuali ano. itu porilet. Bantal na. Oke, perlu ada. Cantik. Hindi yun. Oh, ya ada anu tuh pinapikul itu kiri. Tapi puri lete na perlu pinapikul. Bara pedam di pule ku. Puri lete na yun. Wah. Dah buruan ni kere ni ano. Ano pa tumir? Kalau soro sudah lo kete kasoro na. Oh, paano? Lihat keseruan. Oh, tadi itu keseruan na yung eh. Ne. Oh. Oh. Tare sini to pale. Sini pa. Pale. Ikatan di kaki Laman. lepas. Ate. Galar ni sini ita. Lurus ni. Oh. Lurus Ah, ni birata, ulun na birata. Meron mo. Kurang siri patu kurang tandela tu. Direro mo bata na. Pamadoro ri siri tu. Lantik iba jan tu da duar kata tanjan ni bantal ni ngomong. Sindi wala ta. Yo, sino to? Yo te. Madumara tu gian. May yukas, misa bang ano? Dua. Sindi 2 senti. Ito ba yukas ano? Bata. Mas. Mas Pundo, Mas Pun. Samora itu kumisa di ba? Samora. Oke, bukan Samora. Oke baik. Nawar ka kulutang Kaya ka ba to? Ano nalog dire sa to? Iyo. Oke, Mas Giri.
siapa bayu? Nadan to ba yung mabusang dito dahil? Kita digantung do eh. Kau digantung do. Oh ya. Aman mo rakiba kang mati deh. Ate apa? Tak apa. Oke. Mele dong. Samura. Mantap. Oke. Ini anak ganteng ini, Poldi. Di Kota Manasik itu. Iya, anak ganteng ini Poldi. Oh, Poli. Iya. Si Botar. Ini nerengnya ini. Ni nereng. Nerengnya ini. Ada lepas jauh, lapar kita. Lu itu nada. Lupi apa kami? Lupi ya sampingin na. Anda pajak lu samping. Apa? Apa? Ano bisi nila? Ayah, kabele bos kusi sedekah. Oke. Sedekah. Oh, susi to. Dia pamisa eh. Benar. Kita nih pandai bayu. Tunggu dulu. Hindi pa misa eh. Bimele pidolo teh sa apangga aku katu na singkay na daw kikian. Bos gitu to kimi batin dito. Kamera ano nito ito. Kando ki. Ano kamano to bos. Oke. Tak sama rata mambar dito. Tak share le patutu. Niya songko na. Tak rata ba? Oh, sokona. Hindi. Pendit mo. Songkona. Apa hindi sir? Oh. Aduh ya ulun na. Nambolan na nido po si Luan. Tepat dera tapi na. Padahal itu Oke. Pertama Pak, betul. Kapar kumkian. Melo liu mo. Siya liu mo yan. Oi. Cocok betul. Panggaku eh. Ganteng Ganteng. Ah. Weh, ha. Ganteng bosku. Tak merana susi itu eh. La susi betul. Tak merana bisa. Sama toro mana bisa. Sama raya. Sama raya. Mana kata sama tama? Apa? Apa perlan pertama? Temper ka bayu na nalipat. Itu ba yung target? Tama ka tuwa yung lipatan ito. Maksudnya si Amar ka. Tama ka ba yung lipatan ito? Dari. Mangga ko patang. Turun. Oke, mantap. Kalau tanda ka kupang. Nah, pemilihan tu. Ada. Pak sini, sorong sini komandan. Oh, panggalan dong kami sini. Nah, lain dong panggal aku dulu. Oke ya. Lain dong kami dulu. Kita. Oh, ini. Single ko kasi kung hindi tayo maapoto ko tumusang tumumbon. Oke, Pak. Jangan mu jangan mu bilang tu perlu ini papa. Ah, ya, itu rumah komplain ko ito eh. Nagpupunta ko dira. Oke, Pak. Kuan yang kuat bukan orang bagaimana. Iya, orang minum bal lagi. Musang minum. Wah, ini itu apa yang cantik ya. Cantik. Bukan kami nanti. Juragan kita nang buan ko. Okay. Pengambah. Pandan nih Pak anu, malam ko lang ko tayo ka bisa kita. Lagi so bigyan. Oh, lang ni si. Oke, nenge. Oke, semuanya tabungan na. Nyata lemarin na. Ada nuruk kami. Ha sini ba ya pondir Dapat na episode. Oh, Oh. Tak apa pun ada. kasi na karurong kampay. Potongan ini taruh untuk kafe. Oh ya. Oh. Solas Nga, ko. ano? Berani ang kom. Nanti sa ko me. Depende rin po to na Dai ko mental mula. pendete. Ya. Kita dalam pantai ada Pak Pito. Kan dia mau pendete pendete. Pendek pantai. Kilo 4 na. Ya, pantai.
Siapa? Opa di sini ya? Opa di dalam ya? Opa sudah tidur. Sudah. Ada tempatnya bobo. Bagus tempatnya Opa tuh di dalam tuh. Kayak problem foto Misalnya malah. Ada nih panina. Betul perlu. Kepai perlu. Luar biasa. Kita akan Apa susi motor? Memang kok. Saya masukkan jenazah ke dalam peti. Harus menangis. Iya. Nanti saya menangis. Iya. Coba kau menangis. Kau menangis. Nak bilang itu penjual peti nak lengkap ini petinya. Lengkap. Sisa menangis. Dilatihkan niya. Oh iya. Dilatihkan dulu kayo ni na tamna ko pa yun na. Lay bakar meron. Nalay bakar ro di bar sa kalotak. Suno ko ako lomba serena na. Talo to ano. Beso lagi. Masya pula oh. Ambek ni papa maksum. Ina mi ambe. Masan nga to nga muka. Di pato dan kami mata sang tiduran. Di kami dapat kipakaran. Oke, demikianlah proses memasukkan jenazah nenek Jarmis ke dalam peti dan akan disimpan selama beberapa bulan. Ya, direncanakan bulan Juni kalau tidak ada halangan akan dikuburkan. Oke. Dari Pemkonan Lombet pada ketinggian 4 pohon bambu yang bekerja pada frekuensi
UHP Pitu Misa Mega S. Sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Oke baik, salam jumpa. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke.